Argentina in Mexico an hne hnuah Messi chet dan avangin boxing world champion Mexican paro thap Saul Canelo Alvarez chu athin rim viau maya Messi hi ka hmu huna kanop don kanin ton fu lo nan trong trai sela ati fuang ati khain khela khan Argentina hian group stage paltlang turin beiseina anin siama gol ni hmangin Mexico an hnea Messi hian gola khungzui nge ani kha in khel zoa dressing room a Argentina player te lom lai video toite social media pho chua Mexico nampuan zaremo an jersey amoniom tak chu chuata atla Messi hian achir deuh zewa asoi war deuh te phei chuan Messi hian Mexico nampuan zar hi unchanging room chuat ti fainan hmange ten ti ni hei hi Mexico nampuan zar ti borban na an hneta ka wanga anram mu sitna lantirna mitam tak chuan an ngaya chungzinga chuan Mexican boxer Alvarez potela Twitter kaltlangin Alvarez chuan hemi chungchang hi asoi chuaka kanram jersey le nampuan zar mangin Messi hian chuata ti fai ti kalo hmuwa kanin ton fu lo nan pathian hena trong trai se ati fuang Argentina hi kaza chutiang bokin Mexico po minza ve turane Argentina ram hian minza lo tina nilovin Messi thil ti dan hi ramle nam inza lo na dik takani ati video a alandan chuan Messi hian chuata Mexico jersey omchu akein athaison hlek chawania Alvarez le Mexico fans thren khatin anthin rimpui hi mitam tak chuan nep anti hle Messi hi ramdangemo an hne tak ramemo handiriam le zalo taka khosazui chi anilawa abula thil nokom athaisona chuta chuan Mexico jersey hi alo omfu palmai mai chau ninalang tin athawang an hawa Alvarez an tharum thona lam hoya avau chungchanga hepa ve hiya hetiang thil te thammai mai hi tharum thowa in vauna tan chuan atlak lowe Messi hi miswala nilawa hepa hingoi sela atifu zo kang hetiang mai maya ril ru chhedeute anpungai love anloti ve mek bokane Alvarez hian Messi angai dan chu dressing room athil thlengawang hian athlak viau ani mele nikuma BT Sportin ankomna Messi hi khowela footballer traber ani thu alo soi chuak to ail pui berangai Cristiano Ronaldo chu player ro pui ani ti zongin alo soi du to ne nizan lama nor huai hotna thlenga khowel beng khon deuh pahni awma pakhat chu China ania Sri Lanka wanga in khar khipna du lovin mitam takin noran huai hota an president le an communist party ta chu bangro se tina nawruala China hian nor huai hot hi khapania man hlawlova mitam takin an kaltlang pui hian ngai ven atihlo zual pakhat le chu Belgium khopui Brussels ania Belgium hian World Cup group stage a bel chunga sa angan ngai Morocco chu Sydney fai ngotin an hnelova team chung boruak po hei hian ati chhehle nia soyani kara anram lama boruak duom lo athlen ve mek bokane Belgium in Sydney anphura in khel azo ma khan mithen khat chu Brussels khopuya hian chuwa khomin tiang le halpua lamchi tenen anpum khoma journalist pakhat chuan hliamatuar niin Brussels police te chuan ansoya Belgium chaklowa wanga lungoi lo te hian car bolhlole electric scooter te anhala boina lianzo ka chuwa main police te chuan norhoi hotna hi anthel daya tharum thona apun lun lo na turin metro station le kotler then khate chu an khar nga lani
Belgium a hian Morocco mi le sa mi nuai nga vel hanoma in tual vuak na chuak palang ti te po lau na om nge nge anram khochak lam li cha chuan Belgium chak lo hnuwa mi somnga rual chuan police station an beya tuk ver anti chiain police lir thei pa ni anti chetel boka police te hian tuin heng mi te hi an phuwa an hnot dar thei ram boina re meu chuan bus cholna le dor then khate chu an lo ti chheman to boka hebaka hian enwarpa boina chuwa wangin mi som chuang man ani bokane Netherlands lama chuan Morocco chakawanga lomu chuak te chu police in an boi pui angai ve boka Rotterdama mi zanga vel pungkhom chu police ten an no dar angaya hengmi te hian halpua an halin tharum nen an chetrana no dar ani zuita ne Amsterdam le hek khopuya po Moroccan fans phur uchuak deute chu no dar ani ve bok World Cup a hian lomna le nualna thinrim na hi asang boka Messi an Mexico nam azalo nia langthei tur thil tlem te te Belgium in Morocco an hnelawa wanga fans te han thinrim hat te hi thilmak ani lemlo kumsang khazakwa somkwa palia khan World Cup a anlama apet goal palawangin Colombia defender Andres Escobar chu ka hlum aloni to bok kanei kha United States a World Cup an khela hian Colombia chuan an match ni na athleng turam hi an machona Escobar hian John Hark sa ball vorlu chu lodan atumna lama an lama apet goal hlau maya sikhat an phurpha truanin an chak lo zuya Colombia hian round of 16 ero an thleng ta tho antlak nuwa Escobar hi Colombia hian a ho zui ngala ninga hnu kumsang khazakwa somkwa pali July ni khata khan Medellina athrian tenen an leng chuaka atuk jinglam dar thum vela lir theida na bula ama omchu mi pahnin an ron ka pa an ka piang hian goal tin an aw nia report ania Escobar hi damdoin thlen puini ma se chan man ani talo athina hi anlama apet goal palawanga lungoi lo na lantir na ngayania athatu te an chui zuina ruihlawa sumdon na lama in nam noina nei Castro Munoz chu manania Castro hian kha in khela khan Colombian chak chuan tin poisa tam tham tak kada khama kumsang khazakwa somkwa panga khan Escobar thina hian thiam lo chantirania kumsomli pathum chung tang turati nin kumsomni paruka atan hun chung hi an pottoi lea kumsang ni le panga khan anung chang thatawangin chua ania athurwal puya pu mi pathum tero thiam lo chantir ani lem lo thung heti lai hian kumsang ni le som pathuma khan kumsang khazakwa somkwa palia an coach maturana chuan Escobar thina hi football emo World Cup nen a in zom lawa aom na tur ni lawa le a hun lo taka a om wangane Colombia tharum thona luar tak mai tuar tu ni ye ati ve thung Qatar World Cup a hian England fans then khatte chuan boina an tok le bok in khelen tur hian Knight Templars in thuamin anin thuama Muslim ramte chuan sakhwana tanga chutin ngai mo om antia hetianga in thuam te hi Iran le US ne na anin khel trum khan stadiuma lu an lo phalto lo crusade hun lai Christian le Muslim ten Jerusalem anin chuwa anin dowang lai kumsang khat somkwa panga le sangkhat zanni somkwa pakhat inkara khan Knight Templars te hi an lo cheto thrina Christian pasal thate niin Muslim te mel malian ber pakhat tane England fans te hian World Cup danga po Knight Templar anga in thuam hi an lo ching to thrina mase Qatar-a ro chuan
ansa khuana tanga ngai tuin anin cheina chu ngai mo antia Muslim te tan a hmu nom lo awangin stadium a lu ve an phalsak lo England fans an dan tak te hi an thinarim hlea Qatar-a chuan fans te hian omzia kan nei ve lo ve in khel ti hlutu te chu fans te an ni thrina mase chu tiang chuan donson kan ni lo anti FIFA chuan nai templar anga in chei hi Arab ram te ngai tua chuan midang ta na huat thala ani theya in thlir na lam hoi lantir na chi khatani anti chuti la in Germany in Japan an hne lo trum khan Germany player te chuan in thlir na lam hoya dudu soi theinan nei lo ti lantir nan an ka an hupa an chak lo zuita Arab fans thren khatte chuan Germany hi deuh soin mesu tozila thlawang hauna tan an hmang ve mek in thliarna du lawangin in lantira mase Turkey atanga ron pem in chet chiata pianga in thliarna tuar tu ozila chungchang ngai toin in du tak tak love antina aniber ome ozila hian kumsang ni lesom pariat khan ramtana in khelh achol sana khamikum World Cup ma khan achor chuana Turkey atloa akalpui gundogan nen fans te chuan an chek solto ani kha ozil hian achol dona hian Germany in nena kan chan chuan German mi le sa kania mase kan chaklawa piangin keichu Turkey atanga ron pem tin min chuale si atia alaka in thliarna lantir tu zinga hian Germany a football thu nei tu sang DFB president po ahmer tel nge heng mi te that tok lo na le tlin lo na amo phurtua mo pu kania katwar thei talove tin in khel achol santa ani kha Qatar World Cup hi football kai hnoi ba ka politics kai hnoi tenen at home alian rep khope